Suruh Yesus Kristus ga amin gabe, oga ngulga Babu Isram payalingcho plus NBCC online message so gyotukul invite mapangul ga AGS service ga nge Reverend Tanatagi oga ngo Isram atau cho payalingcho aro also malang riga botrap kam payacho oke so ga nga tungpe gyonam sa anyo ko gyonam samkam nol tej butung nom ka payacho isuren la bless menyika nga ga suru gyota gudonam sisi anyo ko gyota rine so ga Matthew ga chapter 26 oga verse 41 ngo ekta Bible verse support utun pe verse 41 se halbing pa ngo English be potun ne pe se binga me keep watch and pray so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Isurengul ga Bible porikulo do batube, utolango so ga Bible poriku sokam, malang ja Jesu Kristus ga gyonam basam, malang gyoram, mabugamen go focus mate tarine, he name watch and pray. Ham gyote tu ne play. Watch and pray hanam sam tu malanga ago message sam gyopa kunepe oga ngule message sam ko ago tepa kunepe watch aru pray. Watch mane hingap tujo pray ngatu pratna mana mam gyopa watch gado na hingap to Jesu Kristo Gethsemane gardeno bagano jeta pratna mal dori ko mam eresh mata tariko sugamam gyopa haname Jesu pratna ngam seriously maldopa karon cingtula pratna maldopa kintu mug ajing turap ke pratna mabama malange yum yup tabril dodong Jesu bijid mal angkar kakapa hara nye pratna mab dore kam ho Jesu so gamsa gyopa watch and pray keep watch and pray hingabla dotoka aruwam kajuam ugwari surikure na aya o nga aya so ngulge pingkoso ugwari surire ham Jesu so gyopa nala o watch and pray so ngogamin go gyota gudone gamgun si heb ja gyogedu to live as though the ends of the days are just around tarmane suga nyod songle mangkadu puripa alo kenge nyode ale mabu nyode hariko ngulga nyode ale mabu nyode hariko ngulga secheng dosu sangal do dung buturap kam ham Jesu bingame Mangtuka cingnika ngulga sangnam nyode ale mabutai me han rikula bariam bacham si aki ai dokula hugab Jesu gam bingcho na me ham ingap to am ngo gyonyu ing shibani je ka ham gyocho tu nepe ham ingap tuka hala ai ngulga agum ai rasi sidde kuri tarde kuri ma sangdgi de kuri lamdpe de kuri badang ugu kuri taragi igu kuri he hari kula ho gabe hinggap tuka o hinggap tu mabe pratna ngamoto ngulnye hinggap kam agu hinggap du su nyot so corona nyot so nya agu hinggap sudu kintu pratna mabe agja dopa amo do mo ya tuju ok albing pilsi bingame Jesu Kristus ora bingame many hurt well weighed down with the things of this world ename nige hange su sachang do su ga darap pachap kam sangnamam ginamam tangkengam taingam nyagamam nyubam tepila ham tepikula ni kegun ge hange do kumab atwe singtag sukna mayang be busu sukar be ka doriku lamkar pe karbe ka doriku o duk tang kuma mangde o ka mangde be sibu kam doriku aporso heart attack be mangde la kegune sangnam ginam gab mangde du cho kegune busu kanola mangde du cho ho mangde lagauka ham Jesu Kristus bengame heke ga nyode hari kunela ham kam hingap to he hingap se nampaku kam ngogyoge donela many people will surprise with the situation of the world bengga donam si so ga ni tunglung si ngulga nyoku so Yesu lo so nyoku so kalam ga gyonamam lambu e doya do arja leader ga gyonamam Boye ga nyate buga sangnamam hoga janggang buga sangnamam hoga didar darnamam raci ci nama nyobi namam lambu pe bunye arja dodune hoga Jesu Kristus bingam heke time hadu nala hu nyode hadu nala ham muga ajing trap kam Jesu bingam ham kakar to
lamku be ka pare gudu ka to habo be hingka to la achi be labi be perge to kaka to ka ke ga nyode hari nala u nyode ha su je kam jisu binga me ham ka to lamyo ham ka to busuyo ham ka to la no kumke rumre go mange suma baka ma pray oke pratna nga mutu ga to na bisubu ga bare ni u pratna laga athare paitan strength mane ngule lam dong balo strength pairam busu sudong balo kam ka strength pairam kaparam hoke ni ge bingnama rinamam te mangbane gabane gyobane huri langminga balokam atar doram ngulge health atar doram mind ngulge dumpong ka atar doram ngulge spiritual life atar doram hoga jesu kristo bingame o situation malang hari ni lokam ono hanga atar mangto pratna muto pratna hai important malanga alay atriya ba important ham so si gyopa Jesu Kristus suga crucifixion gaming dunga gyodi na nam sa Jesu ga hinggap to name Jesu hinggame during the night before his crucifixion so gamsam gyopa Jesu ni dapo to sima de mingma de o bing panala Jesu hinggame pratna mudong yang tola hinggame mu ajing trop ga bing name nulek pratna sam serious muto pratna nga muto mamari mabe ngo pratna nga mudong do ngam ka kaming gerto baka nule yum tab do dung do nulga ha ya jele atar kam spacho ha ngamang kam spacho ya jele manul aya ka atar kuma do pakula elbing tula bingame hinggap tuka he pokair kange hari nala he sigwe hari nala he naga dugwe hargwe naga hanga atar mabalo pratnang atar mabalo spiritual atar mabalo atmange eno pokair ko ungo hari nala ham busuge Matthew ge 26 verse 41 ham gyopa suga word watch agadu namsi no hinggap ja kadung la dotuka watch agadu hinggap kato nyobi nam sam kam kato ju nyubu panam sam kam kato ju oga dama kano sam kam kato ju refugee sam kato ju sulungul ga India so corona nyoko sa kato ju sulungul ngul nyoko so lunglung ga militer turab ga government turab ga maling riling nam sam kato ju ngul ga public ga rinam ang nam sam kato ju ngul ga nyejar tunglung gari nama ka ya pa tunglung gari nama ka tuju nyete bunyi turap gari nama alam ka tuju janggang bunyi turap alam rinam alam ka tuju okap Jesu binga me watch hu malanga ka to nyobi namam ka to dogum gum namam ka to racici namam ka to didardar namam ka to lu malang ala karim cum tula guna kenga hu alo ga maineling dungul ga dumpong ga mangla ka lipa Jesu binga me sapaya gua yang ayuam kaya ya lung kida diam nyiga angi yang cangam kadung gudune heb kalam nokam kadung la dotuka ala pa morcho Jesu ga binga dunam he watch rikam ai kagab la dotuka kadung la dotuka hanam besam oka sulungul spiritual word gi olu bani lokam karon ngulo kana malang lung kida de kana me karim pa ko nulang ngule belang algu ka pa ko mangle yabu ka doni kuba bingle yabu ka dosni kuba rile yabu ka doni kuba la kagam ale kapa ko katr pikula jekam ngul gerjani be bingle be bing banyu lokam spiritual life heja strong who de hela ham yodu beri pala watch and pray is being aware of sense or sinners agado name sinners agado nam sisi ngulam dedibu madibu hampak he ham hinggap dari pa spiritual meaning of bing balokam o physical am nole simbalanga ham nyelokam ke gunde busu ba ka dopa ke busu ma ka dospa aluga ay aga sinam darnamam nye busu ma ba tang teyado logu malu logu nye sikiri kuna pema hogam nye serious mado kintu spiritual sinam sa nye serious na mado bible ke binge do nam spiritual sinam heavy jabuk malangam dukhya nam spiritual sinam ham gyoge do na atma o sinam aya adinga sipasitar he hamul cingpa aya adinga sitar ama atma nga simadu beripa he Jesu ka isor ka bingedo name atma nga simadu he nga agala Jesu bingame atma nga agag isor ga klem gedo na ham simuji maduri pala ho gabe Bible ka bingna Jesu Kristo bingam no ga atma nga willing supari na ang supa mabdi physically ga aya adinga komjur pak weak pak gedo name meaning ngule usaja bing banyu lokam ngul si aposo kana me gamlo gyomu tulteya na me gerjang mara serious ja gyodu ho ke riling mutukul kaya kuna me o gamalo serious gyona mala la riling kuna mala me chingming skuma
O game lungsa ngul gete gelo ale gyojido. Gerja ngara serius gyojido. Pratna ngara serius gyosdo. Kintu alug mentality mind oge everyday life sangdung kunamne hai ho gyoku muteri bakuma hoga gyona mala ngulga practical physical rina mala he difference pako ho ngul kaching te dori pako si kuni spiritual danger he pa o ham ngul malanga tebu sulu tegap nyato oke ngoje anyo gu gyos gu dun nule mangla ya bu mangle ya bu mangling la ara atue mangjing mangola mangla bingla ka bingling do parita dunala Wogab Jesu Kristo bing namja ke he pamore be on ngula atu su uge hinggap da atula kato asu lamku abong nguguri nyari kune adu mako nguguri nyari kune ham kato ka ala pamunye gul giorap nyari kune gomente gul rule marap nyari kune niam kano ngamaling nyagari kune oge suge business Grup ka gula hip niyam kano ne maling gari kune red sete dam da ke gumarap gari kune ham kayat o amalanga hing ale ka dung udula doyat ni gua darap nya gua tangrap nyari kun ugum da mabuj ka hari kune ham ngul balanga hingap do tuka bible bulo gyona mala o gaba ngul ge secheng su sangal do dung so ngule kana me hu secheng su ge bustu ka nge tukula ni ge bignamam tenge tukula o ni lege ribange tukula ni lage dabange tukula Jesu Kristo ke lage be ngul relationship pe dok manil rikula ham ngule hingja kagap tujka ngule gerja ngusu malanga 100% Christian kintu Christian su tukula je kam ajinge dri ni ngul ka dabaduko namlo upo tangma ajing lage bare me upo tang dok tar mane ngul practical life pe lungsa relationship pe ishor lage ngul relationship pe dokuma Jesu bingame John 15 alo kenge 5 ke bingame nga lage gabang do batu bek nga lage do gabang do batu bek ala mori nyima ke uyeng ulam ku abosi ri idula nyo hinggap do batu bek he Jesu ge bingname kindu ham ngul sulu do ba kuma ngul galam ku habolo do ba kuma habri do kula nul malang chingdune 1 Peter ke chapter 5 verse 8 tam tu malang ja ka chingdungo agja gyoma je kam mobo Hu si je 1 Peter chapter 5 ge verse 8 si nul ngul ge Christian ni tunglung ge imi edo pa kunela ngul si je ni asa ge bing joju non Christian am bing joju garja rima bu tunglung lage uye arame dubu tangbu do pa ko am ngul ge yodu rich kumala ngul si je atwe bing do ripa ngul Christian ribu ni tunglung ge pingko ya si ngul lage ya imi area ya si uy arame ngulam kalang ku habo da bari kula pebu uye labu uye he ngulam kangul ga kam sulu ya chung uye ya bio uye talang sunyu uye he Christian ni tunglung ga imi arabia he ya do pa kunela he uge bhare ni ngul relationship ishwar laga relationship ale do manam laga mane prithibir su uge mainam bagam gab prithibir su uge thinking am philosophy am ideologies am edamal bagam gab Christian ideology am spiritual ideology am Christ nature am Christ ideology baba nam laga be ngul game Christian rite pako hange Christian dokuma aya ke Christian ripa ho ke atma ge Christian rima ho gabe 1 Peter ge chapter 5 verse 8 ho bingna me bingje jipanla begula strong warning jipanla be sober minded be watchful ena me ngul ge nyama ke uye he ngul ge lam kuwa bo se bari amba chamsi pate seling ling na mayeng be seling tokyang ri do na la dudu kuberi do kunela ala morina bingedun he hana me pate loda be haramla uye pudum dum tula ging tula nang kyo marto ba tula tu malang kadula la haramla o hari bosi ngul suluge ridong namsi ui be ridong la do dunala church lo sande ngari ngul loko Christian abrido garja nam ugaling da ko bolo ho garja ge nature ka juga church bolo worship nature do kuma ho ngul mind change duko o pritibir so mind barab duko ho ngul ritunga ang tungam ngul mebulunge merab dukubere ri duku chobulunge chorab dukubere ri mane hevri ri ka he shaitan ge nature ngul ge bagam ge shaitan ge ideologium world ge ideologium o natuream practice am ngul ham adapt mapa Christ ge spiritual natuream hu ideologium ngul practice ham adapt manam lage be o ka bible bulo binga me binge du name pate ge ndula bari me selling to tangla lingdukula duduk tangduk ridukula hage du name he pamore sam pamore na o ga be ngul ge sinam darna me adang ma gari gi ki siname
every day ngari dung la do badang tara gi ki se na mengule muriu kam kapa tu ba ki lo muriu ka chingpa ni a ja di dra ke ba ki pa ngul dapol ai mane coloring to lor muriu ni go ba ki do kal bing din hamul te pa la hingpu masu mangul ge pratna nge ngul komjur ma chongul ga ajing trap ka church member hamul prayer do tuka langa aga tabing pa nam gus lanyar la sola bing je bing perla bing maso prayer heb kalamal do tuka o mari kan beb situation hadu nala hala ai oga mula Ephesians chapter 6 verse 10 buloga kara mingela bing ri kam to be clear kat pol mula bing pajina me binga me spiritual warfare do dunala spiritual nyubu paming shuna me do dunala Christian gala world gala pingkolo hege duna mengul satan al bing ri kam elung se angdo kintu Christian la world le si nyubu paming si dunga kanam world ge duna me so secheng do so दुनियादारी am binge do सच्चंग दोस्तों का दुनियादारी कहानी तमुल पान सदा बीरी सिगरेट जी कुनु लग्जरियस एंजॉयमेंट वर्ल्डली लाइफ का एंजॉयमेंट मनम सिसी है मने हम मुले क्रिश्चियन है सुलो हमें युबु पामिंग सुदु रिपाला लाजा वो मलंग जाके इनकरेज मगे दो ने ओगा बे इफिशिएंट बस बिंगे दो नामे put on the full armors of God age do nam ईश्वर के weapon nam satamam saru ka batu ka age do nam be ham gyo age do na la o maba ni lo kam ngono Christian sang do be rigameri spar sang rimpaku nungul malanga Christian ustula real Christian ka pa ku manam lage ham babila gyodula real Christian dokma real life dokma real faith dokma spiritual guna kenge ham ule ching kumari gam gabe shoga Ephesians chapter 6 se ngula mam gyopala do nule babila porto Ephesians chapter 6 ingja porto verse 11 12 13 14 porget aleja porito Bible clear kat bing put on the full armors of God am hudai ngula ching tujuka hepa ongo huga binga me Christian la world le chubu amane ngul nyubu paming swing do hage duna me nulam te hya mabe Christian la ngul other world nyubu paming do lage ham ngo gyo manga gyo ge duna me ngul ge mangjangala secheng do suluga character behavior practice au ka ideologies attitude sam ngul su system sam ngul nyubu paming do kurido kula hala ogap si baham ngul rimanam lage be sulu saja bing balokam Christian imiloge pu nyemenya ga drugs addict be tangte ya lingriku ducho tangla ba ya lingriku karun worldly life of ngule edap mapa habri gab spiritual magam gabe si ducho chobe pastor ge kuwe leader missionary evangelist ge kuwe o Christian ale ja aburibu aloge family alo kuwe he ale ma bi riling ho gabe hengul hamul warming dupla alaka ham go gyoge do ham karun bible encourage modo alo ke you encourage mo kumutengul ang mingga do ripala secheng do suga patternam ngul nyubu pami sudori pakola lala o kel bing tula ngul soge hara babilam gyojo gyori kam babilam la warning jinama agu do dunala mane pratna ham udai important jidunala emphasize modunala gam practice maname hoiram ngule gamu ge practice modu ngo Christian ne gerja ne bridge do gerjang aler karo ham ngul gam me practice modu kintu hange practice mo kuma oga ngul ga atma nge practice ma ba kuma oga ngul ga church am ka ngule ga aya ke angdu dan do hingam jinam panama ridu kintu atma nge jiba kuma oga be difference do ni bala am su ga bible blog su ga watch and pray bing na me he pa nule mule sulo sachang do su ga story am ching do ge do ngul ga India su ga system am kal ching do ge do o am ngulam babila binga me kagabla doto hingabla doto lage be pratna mul doto ka pratna mama pratna ka aposo munyu batang te ya pakula ine ni chang te aming at kubu gerja nga tang te ya pakula haja uga bingling budo kuma atma nga isyoram link doto la connection doto la anga shibi ming slaila pratna mayang la ni is dibunyi do kuma pratna nga gyonyu gyo pa gyo te aming mate o nyimbining do he kal dingri kula o gab ham English binga me liberal ya to ngul so ge ine namdari name shek Krishna hege duna me hekeng sulungule tangte baku ornachule Christian population ne percentage tangte ya pa sulu karikam kintu spiritual life o kala ikam ngule zero level ya ipu dula hekege system harila he danger ham jisu hu gab jisu binga duna me watch and pray na me ham la gyoge asa ka gyoma panela angul malangan don malangan mangni teni ka kabu tebu ale teni ka kani ka lai oga isore nul malangam sulusu tungpe anyo go gyoko so mangap to bible ngula hal clear kat gam ab gyoj gdo ne nothing can separate us
Nothing can separate us from the love of God. Ham udai manggap tujka. Isu jeng josu coronavirus yang ulam mana separate muku mabe juga. Suluge lockdown yang ulah separate muku mabe ka. Prayer lockdown mamapanela, faitham lockdown mamapanela, Bible reading am lockdown mamapanela, isuram mangjang do barinamam lockdown mamapanela. Ogam ulam Bible clear cut brings the Roman chapter 8 verse 38-39 na binga me. Nothing can separate us from the love of God. Isharam abyunam ugangulam me separate mo yun. Neither death nor life. Angel kangulam uye kangula separate mo nyuram. Hoga suluga sa chang doso busukan o nam sikam. Damakan o nam sikam. He kangula separate mo nyuram ke. Ala Bible gyopa. Ngumangjang do isharang unulungul. Malang lagay so dobari nepe. Dobani nepe ka. Ralasong o bingari ne. Si end of all things is near. Bible. 1 Peter chapter 4 verse 7. End of all things is near. Malang the sigud nyo de lungki dadgo khotom de nyo de han pakula. O gabe sober minded da Bible udayong lam bar gyodu ne pratna mutoka namam Bible bar gyodu nala. Ngule every morning ang gurabla pratna maname munyu mabeka. Ishoram connection dol pratna mutoka. Nyis dil pratna mutoka. Hoga nyis dil pratna manamam. Connection do tula pratna manama gam kingu majeka he mane heavy ektum heavy ja prayer veritarinela lopanga pratna mudum jekam heavy o pratna mamavalo nish dig no hanga sibila pratna mala mado ni lokam ishur ge atma ngulam lagi touch ring moringulga ni isheling tarin ishur atma ngulam touch madud ba ni islingram hu pratna maname munyu mapa nyerming shobing paji patam latab lobyola he pratna maname helungsa किंतु निस दिलिंग ला प्रार्थना में गए दुना में है आजंग लोग लिंग बो है आत्मा लगे उके लिंग बो है वो प्रार्थना ईश्वर एक्सेप्ट मुद्दुनला होगा बाइबल साम्स के 5 साम्स नंबर 5 वर्स 3 बिंगा में इन द मॉर्निंग लॉर्ड यू हियर माय प्रेयर ना प्रार्थना में नमम ईश्वर नो शुरू गमते यापने होके इन द मॉर्निंग I lay my request before you nga aga request am suru ngo gurab tula jisuna ape agi otape jige dunela Eritula pratna ng pila Bible ara binga me holo pang ng kayal dot eja suru ng pratna mo panga rikosam ka isuram jipepin sululo pang isure nga mugubi anyari bada wuhi jiri bada hamul kayala doduna sangne tachar sangne ngam tayar sangne auto hile pepil benyi ko ba ipula pataka hudam patanga hatari hudam tachare tinggi yulu tarikun heb kala ngul suru kamcha gura pratna ma pikula request am tepe pikul jesu lage tolo ongul si lopang kayal doge dukun sulugu hari kuyu hu blessing hari kuyu nam sogu anyang hari kuyu hu protection gu guidance hari kuyu hamul kayal doge ham suge sams ge number 5:3 ham gyopala do palopang kayala do heb kala ngule kam ajing turap kangul malang ja kam nulam bingaduna प्रार्थना उल्ले मुन्युला ममा पनेला ग्योन्युला ग्योमा पनेला हबा हो एयर लो प्रेयर ममा पनेला मंगुल के प्रार्थना तलम हुगब जिंगजिंगला ईश्वर हुगब जिंगजिंगला बिंग सुपिने हो रिक्वेस्ट म मिंग सुपाउ कुमिंग सुपा हे रिजल सुलु मालो आरो मालो रुवे हु मालो पोलो बरगवालो तोंगला रा कापा तारी हु अग लाइफ हम कापा दुबे हु प्रार्थना मल दोदुरी पा हला ए मलंग जाकम बाइबल बिंग नामे Psalms 121 है Psalms number 121 verse 7-8 है बेंगा में ईश्वर अंगुल का अंगी अंगचांगा दई तंगचांगा चिंग दो दुनु के The Lord will keep you from all harms हगे दुना में ईश्वर अंगुलम सो सीता दरता को सुगे कम लुम किदात सीता को गरियंग याद ने होगा सो कोरोना सम ये बुशुदो बुशु नाम लुम गुस्पा बुशु दुरिपा सोसाइटी बुशु दो अंगुल कारिबाजी दुरिपा अब Bible binga ja bing banilo ka binga me ईश्वर मुलाव मलंग अशहा वा आमु मादो रियंग दुनो को दो He will watch over your life ngul ge sangnamam ginamam lungkyam ईश्वर कायाला दो दुना Lord will watch over your coming and going ngul ge angnamam ka hanamam kam surwaling nama surimam hak namam nam nguralo uri ricangam ईश्वर पूरा कादुंगला दो दुनी लोकम ngul ga badang ugo taragi igo tabu chese shetege patege mingdi senamam ka ईश्वर रियंग दुने even corona uga sidi dardi senam ka ईश्वर samching dodu otola ngohra lokude la songol malang jakam request ngul ga prayer jakam menying mabe ka sije all Arunachal ngule aloka Arunachal Baptist Church Council 480 hours prayer madung la dodune sije pura mapa ko se Nisi Baptist Church Council of kilo per state marap suru rupa 15 June 15 ओके आशा के मलाइकुल शुलो सी अपतने बैप्टिस्ट एसोसिएशन ते हादो
ngule 480 hours go pratna ngam continue mal do tarine chain prayer mudung la do ne hab kalam malanga cooperation prayer maming to pratna si program ga be seg ga mamala kintu malanga shu corona virus uga basi do lage aro state ale madu ni luka world ale madu ko ni lokam nation ale ko madu ko ni loko prayer uga change do lage spiritually change rin mo mangjang do so 480 hours so प्रार्थना में बाबू ये 480 जोन को मतरम प्रार्थना में की जाने 50-60,000 ये प्रार्थना में दो दी वो 50-60 ये 1 लाख दी के प्रार्थना में नौत में तो इफेक्ट है लोको मालो लोखारी न को मंगजंग दो होगा मुले होगा प्रेयरम मलांग कोऑपरेशन नरा जिला जुका होगा प्रार्थना से मला जो प्रार्थना ngam काजों को ग्यो तो बला गाम में ग्यो न्यू ला ग्यो माबे किंतु हाब लोग न्यूस दिगे दो प्रार्थना में तुका हो न्यूस दिना में आत्मा में न्यूस दी दो नला ओ आत्मा ngani is dirinya iya ni ka dimadun te ishoram la link mutula digedunela o gabe ngul malang ja lagelo ishore blessing jini ka malanga baptist church shoga Arunachal se baptist church malanga blessing jiga ni ka aru particularly nisi baptist church council sulu ishor ge blessing hai malang lage dobani so corona virus time so suga damaka no ga nyod so sulu ga didara chi nyod so ishore nul malang ja kam protection jini ka kajongo bingtu bala ngolga Psalms number 121 alo verse 7-8 bulo binga be ishore nulga angi ang changa hai ha changa da namam tang namam lungkiam kadong bu ishore malang lage doni ka malang protection jini ka malang imiar ka ale dosangni gini ka nga ga prayer malagarin la malang ja kam payaling cho ishor tung puya so tej kam ga be kai thank you